Simbingelele balandzeli bale channel. Igama lami ngiJohn Simanekela. Sitholakala kuma channel kuma social media. Sitholakala ku YouTube, sitholakala ku J Manekela TV channel. Ku TikTok sitholakala @Mfana Joe. Ku Facebook sitholakala nga JM Manekela. Ku Instagram sitholakala nga J Manekela. Siboke kakhulu lebasilandzelako kulama channel lawa. Sicela ukuthi baqhubeke basisupport lesokwendawo sibendela kwabona. Sicolise la ukhanze ukuthi sikhulume kabi khona inhloso yethu kwakha sive noma sakhe live. Tinkinga ke tinengi babukeli lesinato emakhaya nemndenini. Sihloko sanamuhla sizokhuluma ngembango emndenini. Umbango balaleli emakhaya noma babukeli ubulele tintfo letiningi, ubulele tintfo naletingakathi ngeke ukuthi tonakale, but ngeke ukuthi kuyabanga kugcina ukuthi sitonakele tonke leto tintfo leto. Esikhatsini lesiningi kumele na ungumuntu ubonge lo wabelwe kona, kukunetise futhi ungabe sowufuna kwalomunye ngoba sabelwe tintfo lesingafanani. Sibatali bethu basabele tintfo ngekungafanani. Esikhatsini lesiningi sibobaba noma singemadoda lesihola emafamily zethu emakhaya, sinetinkinga letiningi, sinetimfihlo futhi lesinato kubantu bethu. Lokwenta sina sesihambile even kusale kusuka imisindvo mhlambe labo lebasele ngekungafunzi lesimo bastadishe ukuthi lo muntu noma lona lotelela abantu bekakwendelani lo bekakwendelani lo. Kodwa nawe lusa uyafunza lokho ukuthi le ndoda lokhu beyihloseni, le ndoda beyihloseni nayikwenda kubantu abayo. Iqiniso leliphelele singemadoda sinato vele timfihlo kubantu bethu noma emitini lesisuke seyilida. Ngeke ke namhla sizokhuluma sasihloko umbango emndenini. Kokuqala nje na ungibabe unebantwana usukubaphile lifa lekuqala kubanika imfundo. Umntwana ungamfundisa aqede isikolo angikhulumi kafike euniversity kusho ukuthi bakwakho usuka akwabele lifa, usuka kunikile lifa. There's no need ube solo umharasa uphikisana netijubo lekatendile abakufundzisile lo mtali wayokufikisa euniversity wafundzela lokuthide. Liningi lebantwana abakayitholileyo nhlanhla leyo losukuyitholile nangabe umntali wakho ukhonile ukukufundzisa uze uyofika euniversity uphume une certificate ukuthi ungakhona ukuphilisa. Lokho kusho ukuthi ukunikile lifa. Emafake ke ekhaya akafanani lo wanika abantu abakho. Lomunye umabele imfundo, lomunye umabele lo mabele kona. Wena ke lokho lonikwe kona stikhishe kuko, ungafuni kwalomunye. Ungabuki futhi ukuthi babe lona umnikelo okungcono kunekwami. Yena njengemntali wenu ubonile ukuthi wena ufanelwe ngilokho, wena ufanelwe ngilokho. Once waqala wangena ku track yalomunye wena kuzoba wona lokho leka kwebele kona ngoba naso kubangisa lo. Kule secret ke lekhona ke lekhona neBhayibhelini. Jesu wathi nasekulukhuni sekukubi kakhulu. Wathi babe ungishiyelani akhuluma naNkulunkulu. Bamphethe bamdladlaza ngetipikile eTgodweni laba kumasaka bebambethela. So ke ligama lalikhuluma lekugcina wathi babe ungishiyelani. Sengisho ukuthi ke babukeli na ubangisa umnakeni lekabelwe kona nakakhala noma thandaza utawuthi babe hey lokhu likhulu ngishiye kubo la angisakhona ngisho ukuphila nekuphefumula. Nawe ngalo yaphezulu uyathandaza liqiniso utawuvela babuwabo babe wena utawuvela lona lekafuna kwalomunye ngoba umuntu nemuntu wabele kwakhe. Kusho ukuthi asicaphele babukele emakhaya nasisusa imibango ukuthi vele lo mbango lona lo ususana ufanele yini wena ukuthi ube kuleyo nto loyifunako. Ngibekise nje esikhatsini lesiningi ngibekise ngakithi ekhaya thina babe wasabela ngekwehlukana futhi tintfo letiningi thina lesinato ngilesitendele tona asikatendelwa ngibaba. But nje lokukhuluma ngemlomo ukuthi wena lilayini lakho nalo ekhaya kunenkonzo ke babukeli lekhona lenkulu nje lenebalandzeli abaningi
kunemnakethu ke lo wabekwa ngalapho nami ngabelwa ukuthi ngibuke lo mndeni wakithi nje kuze nami nginesikhundla sami nalo lomunye umnathu lobukele tekholwa nawo unesikhundla sakhe akwendeki ke sibanga mangisesontweni mina ngithobela umthetho walona lo holy inkosi masisekhaya mina ngiyinkosi yalona lo sesontweni akunenzaba ukufune balandzele labaningi yena ngalesontweni naye nakalena le side lakhe lekalabelwa ngibabe ukuthi niyobuka tekholwa la khaya wena mina ngibuke leti temndeni sengisho ukuthi ke ngendlela lesirana ngato letinto nami ngiyinkosi ngale khaya nasifikile khona lona lo uphethe ibandla ngale lo ngiarch ulalela umthetho wami ukhasa phansi ngemadolo akhasele bani mina nami nangisesontweni ngilalela yena ukuthi kwentiwani la esontweni kude kumsindo lapho so ngizama ukukhombisa ababukele emakhaya ukuthi hamba elayinini lakho lo wabelwe lona akusho ngoba lo mnethu ngale uhola abantu labaningi sekufuna mina nami sengifuna kuba ngibishop no angikabelwa mina kuba ngibishop ngifike ngibe ngumfundisi nje naye abe ngibishop ngilalele yena ngilalele umthetho wakhe nasifika ngale khaya nami ngimphephe lento ke lena ke babukele lo munye umuntu uyaluza isikhundla sakhe ngenzaba yemono uyathi kuthiwe nangabe indvodza ekhaya itele abantu abayo kuba nenkosana kube sekuba nalophethe lo mndeni yabona noma kube ngilomdzala le nkosana ithathisa kuloko kusho ukuthi kahle lo muntu unesikhundla lesikhulu lo inhloko yalo lo washiwa ngilobaba ukuthi yena nguye le bawu-reporta kuye bonke la noma lona ngaba inkosi ngale uyinkosi yani yesive nakufika kulezi ndzaba temndeni kukhona lona lekakhuluma naye lajika abe inhloko yalo mndeni likathathisa kuye so ke once ungalahleka lapho wena sowufuna kuba inkosi njengalo sowusuka esikhundleni sakho sekuba ngilomdzala la khaya kuba lo mdzala unesikhundla lesikhulu kakhulu lesibusisekile kumele umlide lo umkhokhele ngalokungiko nangabe futhi uyaganga ngale kuwe akabe inkosi uvela umtshele ukuthi hey mfana lokho akwendiwa lokho so ke esikhathini lesiningi bantu ababuki ukuthi into ihamba kanjani uyagcumukela nala ngakameli agcumukele khona ithi ke inkulumo ke babukeli emakhaya hlonipha sikhundla salomunye kuze nawe ahloniphe sakakho yenda lokuhle kulomunye kuze nawe bende lokuhle kuwe netiswa ngilonako kuze nala labanye bakubeketele lo wanikwa kona once ungabangisa lo esayidini lakhe soqalile ke kuphume esipolweni kwendeka uluze lesikhundla lesi lo wabelwe sona ngoba wona sowufuna lesi salo lomunye siyabonga kakhulu babukele emakhaya le show yanamuhla sisponsorishwe naba lebendananga eMandela amahle kuthiwa iWater Life amandla lawa anempilo uyawathola nangabe unemoshali uya-order sikwendele noma bakwendele abhalwe ilebuli yemoshali yakho nangabe uyafuna etitolo uya-order lapha babhalile ke email yabo lamaja lapha bathi ngimanyekela v@gmail shothi ke iWater Life letinye izinto ke letinto bangile company lesponsorishele uhlolo lanamuhla lo sisho sibabukele emakhaya asizame kunetiswa ngilesinikwe kona netiswa sikhundla lo ngiso emndenini ungafundisa lomunye leyo imisindo ingaphela emakhaya bantu abafunze kunetiswa ngilebabelwe kona amen.